Roki, smeš. To je ta mašina, kaže Kawasaki Kle 650 kubika sklonju. Izgraveno 200 km na sat. Snimaj šupljinu. Snimamo šupljinu. Sad ćemo to da natankamo čudo. Da, s dizel D2 ćemo da ga natrpamo. I da se trkamo SR 1. Koji je parkiran ispred. Mi ćemo malo da ga puštimo, ali nije problem. Samo da usnimamo, to je jedan pravac veliki, a dole još veći, dole dolu. Sad ćemo da ga natankamo 2 litra i 100 grama. Ajde, kole tankaj ga. Tanka 2 litra da napunimo šupljinu. Koje je vodište taj Kawasaki? A? Koje je vodište? 340 dinara ram. Nastavljamo snimak posle plaćanja putarine. Koje je godište? To je ta mašina. Koliko teraš? Ajde, daj mu ga pogasu. Ajde! Čekaj, njemo mu kratke noge. Pogledom pata.